umro je drug Tito. A mogu vam za kraj reći da smo bili strašno tužni kad je umro. Kako doznavate? Koji vi javova? Dietrich. Ja sam jedini na brdu kod Kranja od nas doktora imao u sobi, slučajno, telefon. Slučajno sam ja imao. I meni je Dietrich javio u 3 sata i 5 minuta: Damire, spremajte se, dolazite, odmah, gotovo je. A Dietrich i ja smo tu sobu mijenjali. Kad je on bio na brdu, onda je on tu spavao. Kad je on bio u Ljubljani, onda sam ja spavao. I onda smo mi veli, samo nemojte praviti buku na brdu. A taj dan je bila utakmica Hajduk Zvezda. Tak. I ta soba pokraj koje smo mi morali proći je bila puna ljudi. Raznog osoblja i tako dalje, adjutanti, ordonansi, ne znam ja ko je sve bio tamo. Vi nastojite proći neprimjetno, izići iz zgrade, zovi kola, zovi šofera, neka negdje stane i vi se izvučite sa vašim taškama van, ma vidjeli su nas, svi su nas vidjeli. Vike znaje deke počina. Svi su veli, a mi se nikad nismo vraćali natrag. To je bilo prvi puta da smo se vratili natrag nakon svoje smjene, znači dogodilo se. Ono zadnje. To je kad ste u klinički centar u Ljubljana. I onda smo došli u klinički centar, već su manje više svi znali tamo osoblje po ponašanju. Neki ljudi su dolazili iz te vile gdje su spavali ovi, boravili ovi iz konzilija, to je neka policijska, milicijska vila izvan Ljubljane. Čim su se oni oko 3:15 pojavljivali, mi smo išli sa tim Mercedesom, vozio nas je šofer i po pločniku, ja ne znam kuda sve nije vozio. Bilo je onaj zadnji dan prvomajskih praznika. Produženje od vikend. Produženi vikend, gužva na cesti, mi smo tamo uletili i onda smo išli u sobu kod Tita. Ovo što ste mi rekli da vam je neko rekao, on je bio počešljan. Drago Mikilić. I žao mi je, da. Trenutna njegova ta lična pratnja. I žao mi je šta, ne znam da li ga je neko slikao ili ga nije slikao, fotografirao, možda bi bilo bolje da ga nisu fotografirali, naročito ne u boji, jer je bio žut. Dosta imao je taj bilirubin visok i tako dalje, imao je tu kroničnu žuticu jedno mjesec dana, ali ja mislim da su napravili grešku ako ga nisu slikali crno-bijelo, kao jedna posmrtna maska da su napravili. Da ostanivo dokumentacija, da ostanivo ta istorijska dokumentacija. Da. Ali najgore mi je bilo od toga svega skupa odlazak na tu obdukciju. To je bila strahota, znate. Na obdukcija ta? Da. Traje 8 sati. Ne 8, ali 4, 2, 6. 6 sati je trajalo, nego taj odlazak kroz podrum sa liftom, Tito na nekim kolicima, ruke svezane sa špagom, ovako na trbuhu, to. I onda u sred noći kuca neko na vrata od te dvorane, to je u podrumu bilo. U podrumu od na klinički centar? Da. Kuca neko, kolica došla sa hranom. Da vi nosat? Nama nose hranu kao neki gablec ili kako to kažu, jeli. A nama duša pod bradom i želudac pod bradom, tužni, žalosni. Došao konobar sa kolicima, pićem, sokovima. Niko nije ni izišao. Evo tako. На 4 мај 1980 година, неколку часа после смртта на маршалот Јосип Брз Тито, медицинскиот тим формира одреден посебен тим кој ја прави таа аутопсија на телото на Јосип Брз Тито и таа аутопсија трае некаде од 23 часот вечерта на 4 мај до 5:30 часот наредниот ден на 5 мај. Кога е направена аутопсијата на телото на маршалот? Внутри книги има, тоа су била 4 доктора, поменута су книги, ех на памет не би. Тоа го има во ова што е досие број 36, што го ногата во архивот. Да, тоа е досие, тај досие е таа ампутацијска извештај има 66 страница, не? 66 страница. Да, доста е обсежен и внутра се помиње тај дакронски бајпас и
izražava se sumnja da baš nije baš Treba podrumo dole na klinički centar praveno, nekada okolo 11:30 na večer počnemo i okolo 6 časa traje. Da, jako kratko vrijeme, jer oni bi, tako da su ti doktori negodovali, jer bi oni trebali neke tkiva, recimo mozak i tako bi ga trebalo smrznuti, fiksirati s kemikalijama i tako dalje, da bi, ali nije bilo im dozvoljeno jer se žurilo sa pogrebom. Ne? Jer drugi dan su počele ove... Citet je podgotovi okolo ta operacija centar. Ta operacija centar. Ono što su pogreba i isprakenjato do Belgradskog plavio. Ja se sjećam toga, te operacije centar, jer su svaki dan na novo, bila je zima, to je bilo od januara, zima, dosta oštra zima je bila, jer su od januara dali non stop čistili ceste i non stop su farbali ove znakove po cesti. Ljubljana. Ja, to nije izdržalo ni jedan tjedan, jer je sve smrzavalo i otpadalo. I onda su se Ljubljančani čudili. A to je bilo samo zbog Tita, jer kako bi izgledala slovenska prestolnica sa nekim izlizanim znakovima. Ne? To je bila ta operacija centar. Bila da kako se pravi ta autopsija posle smrta njegova, deka i vo želudniku te najde neki benigen tumor. Ništa nije nađeno, ja sam prisustvovao obdukcije koja je trajala, drug Tito je umro. Vela teka od 11:30 na 4. maj pa do 5:30 naredni dan. Tako je. Operacija je trajala gotovo čitavu noć. Ne operacija, nego obdukcija. Ništa specifično nije nađeno. Mi smo očekivali možda neki apsces takozvani, to je lokalizirana infekcija ili u jetri ili negdje. Nigde ništa nije veliko nađeno, osim jasno ovih finih promjena po krvnim žilama. Mi smo, čak nam je taj obducent, to je bio profesor jedan iz Ljubljane i profesor Ante Zimolo iz Zagreba, stari patolog, stručnjak. Oni su nam davali da isprobamo sve sa pincetama, velike krvne žile, male krvne žile, najbolje, najelastičnije krvne žile drug predsjednik je imao u mozgu. U mozokot? Najelastičnije, znači najmanje oštećene. Što znači da do kraja na svoj život beš aktivan, to je misloven proces. Ove druge žile su bubrežne, ovakve, onakve jetrene, to je bilo, već ima i skleroze i od dijabetesa oštećeno, ali u mozgu je on imao, kažu ova dva patologa, da je bio kao 40-50 godišnjak. Tako su bile kvalitetne te njegove žile u mozgu. I vela deka mnogo silno srce imalo, deka zato srce to podržalo toliko život. Sve je bilo dobro, ništa ni specijalno ni specifično nije nađeno i mi smo se sastali, čitava ta ekipa i konzili u julu mjesecu te godine, ponovo na brdu kod Kranja, da bi se analizirali skoro 2 dana, ja mislim da je trajao taj naš sastanak. Svi nalazi histološki, patohistološki, mikroskopski, sve je analizirano i ustanovljeno je zapravo da je Tito bolovao jedino od šećerne bolesti, a ovo su sve bile posljedice. On je zapravo umro biološki. Biološka smrt s obzirom i na godine i na tu bolest koja je njega izjedala godinama. Evo, to ništa specijalno nije nađeno, ništa specifično,